Iya na istilah bid'ah napake tawe makopa untuk supaya iya rosalangi si sele si pasalah. Na de na pangewat tawe Pak Bu, nareko iya na pakewe rewa iloko hukum na agama haram, wajib, makruh, sunnah, si bawa mubah. Iya kok kui lima dasar rewa de na pangewat tawe. Jadi ya kongka aga tajama nak kada bid'ah tapodangi makada aga hukum nanya. Iya ko makada harang tasuro ni sapai dalele kega dalele masurongi ya tau larangi na sabari na harang. Kama kira iya itu ko makada bid'ah apa capana ya tu bid'ah neraka. Kama kira. Jadi nangga makada ya nangka tau milau doa bersama pada imatarona pure mak beresalam masih kiri jolo. Tanya bid'ah ya roh, angka mematoda lelena hadesa, tapi tanya sempajang, upa bahagi kie, tanya sempajang, apa iya lo sempajangnya, ibu ka ina si bawai kata dere, itu ina si bawai dere selang, imon rina ya lo tanya sempajang, tapi asana sikir masuk dalam kategori ibadah. Iya niko na jama ipu ima yolo na dere selangnya salah, apa okui sempajangnya na pertama. Yan namoy mon rina sampajange ang kami matoda lelena. Tapi degaga hat desa no kilala sampajang. Jadi ako katau makada degaga sikiri na rekopure mas sampaja tawe tau makura baca ya tu. Jadi yan na mega pasalay na jamay imangi makokoy. Iupasan ipu imang tapananungang iyero. Na sabaok ko mitu onron na wading to pada mangolo milaw dolori po nga Ta'ala. Perlu upalampura cede bela. Maka dia rodo bersama dua mimat toje itu pendapat angka pendapat maka dah ia rodo bersama si bawa milau doang tapi dia pada ilau kata pada makan bersama pada Andre tak itu tempat kajaki kare jolo. Jadi maka dia senge doa bersama si bawa milau doang tapi pada dia ilau pekto nilau na misal na Pak Galu koiko Pak Darak ka iya dia tu napa ada ilau padangka nga iya Pak Galu koiko dia tu napa ada ya ada makar cidi Pak Balu esa cidi Pak Galu Pak Galu ngemilai bosi Pak Balu esa milau aja na bosi Pak dia natarale esa na komisilopoy jadi iya na pokoknya na nala dasar nah saya senge doa bersama si bawa milau dong pada ilaui kebutuhan tak padahal dia haruna cocok sah dia na salah tapi iya lo hak desa dia na miro bawang hak desa bahas itan tapak dongenge dia na miro makanya tu koi buka ikorange rata-rata ya tu pak dongenge namanya capana Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana zalamna ampusana namanya capana berarti kami jama nangka hak desa narona bitar rampe makada ya ko ganna ipatapulo ummakku si pulung-pulung engkau kutu salasi dinawali iya ko milau dong itarima tu pak dongan nah iya ko ganna ipatapulo jamaah nato mangilau dong insyaallah engka jamina pulo ko nabita ya to na tu pas sabar ngampai nabita ya ko masam pajato mate tawe nilau makada pak ganna ipatapulo jamaah 3 sab dengan 40 jamaah Imam Asy-Syafi'i ukudalan na kita fikirna maka day iya pana asa sampajak jumae narek ko patapuloy jamaah mukim iya kecuali tu kampung de meto nagan na patapulo tau dia na marigagah iya ko ganna mi patapulo tau ko tu kampung de betongan na orang mukim tau monro ko tu iya na ronalay standar patapulo walaupun matu ko pikke kama dupa-dupani iya na ro pasabarang jadi iya ti pu imam iya ron nak tajamaero angka tu dalelena angka kama hapacara mapole tanpa makada bida amanang iya tu isak neraka manang iya tu tasurumi jo baca-baca kada pegegemu kita mau baca apa iya ro gurutta demetona cede kita na baca si kampilo iya mana ha gurutta kali sidendre tu kita na macan ne mematoko kamarana napa ni gurutta napa la de na tarubang ibona ya kong katau makutana makre guruta angkau koro kita lamari nomor seko langga seko nomor seko halaman seko tu lalu nomor mu buka itai nah apalah apa dia na pari lamari kita na nareko dia na apalah
Yo po na mako ko di malibo madari lalo din nalag dapat buku na. Pernah dibaca. Jadi iko ni he. Jadi ro tau pandri te yo lo malom masakka ibacana jadi de na mega mapasalah. Yo po miwita te mako ko ako manuye napai sirupa na isang magala ni mapasalah. Mako mi matiga je gore nasa gurut ta makade nang katauci di mena isang magala tu mapasalah. Apa yana de na pada ni isang salah ni. Yana tu ampai makade dia baca-baca moki. Iya di pareng kalinga mako masyarakat iya rota amal kange ke kana makare kutong kong katau makare de gada lelena ta suruh mako tanatana makada demi ti to pandita ta yo lo de na pada te mako ko mare kalinga carama iya tau pandita yo lo makadami baca iya mu pigau na suruh ni rewa iya rota ipodang mako ro de na mega kutanana de na kadang kamoga hadesa na kenri mon ro hadesa na asamoga hadesa na de na kana kutanangi anak mundrito manama ko maka kutana. Yan ang kay podang ita pamakan semoga hati sana Henry Pole dito ka na malamma si sana podang dito na jamay iyan na he jadi iyan na to ampay upasangi apa mega di makokoy apa makuti halino magampan ni yonroy maguru hapebe idi manibawa pacara mapuleke kami tita sehingga may kapahang onroto na madari dasar na agama ipasigaru-garu iyan na masalah makokoy pak ito gamata pak tak bagi ang kajian Islam, ang kayasa kajian iman, ang kayasa kajian ihsan. Iya ko kajian Islam berarti hukum-hukum. Bansanana hukum-hukum na lalanda sa pajangi, hukum-hukum dalam kaidah muamalah, tetap mapangiwatek ko. De nasi di pandapa, apa po ang Allah Ta'ala mimato makada, walizalika halakahum, makumimato kurupan caji, de mesti dipaham. Makari po ang Allah Ta'ala, kedok melo ka pasti dipahangi atakku, wadik Wule tapi dia umelo. Puang Allah Ta'ala itu dia melo. Melo iko to malele ngapahang. Maka ri puang Allah Ta'ala walizalika halakahum mako mimatokuri pancaji. Dia muas dipaham. Jadi nang katau ci dimi paham na pake eta unewa na puang Allah Ta'ala yaitu apa puang Allah Ta'ala mimatto make lorangi de na di paham. Makiro epikkinanya. Walingi contoh supaya membasa-basa kita paham. Angkai di oko Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah dia makada apa tu ulama atau pandrita lupu ya curi pikinah. Imam Tasyafi, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambali. Iya napa atau pandrita tapi te pandapana. Iya ko Muhammadiyah tu dia nak kumbang apa. Tapi cik dimi tu nasampai hak desa kami nama tak dae kami nana sama turusi atau pandrita napa nala cik dia na biasa tarji. Makanya itu sampajanna Muhammadiyah mapamulai kata derekna doa iftitana carana rokok carana suju pada mana mapamulai punggawana ko Jakarta tingkah pusat latu oko desa si rupa tu mau bacana tu doa iftitana ya tomi tu Allahumma ba'id baini di pada mana yo tu NU maka tu ega nalati Allahumma ba'id baini nalati Allahu akbar kabira maka ega sama magai apa memang to mashab dalam fikih yomi ko Muhammadiyah nasapa ijolo ke ka desa kami nama tada ye naronala cide ye na tiasa tarji walini contoh masalah mak dosa kangejen ne ang kaci di tau mato kanang kasi di tau mato boleh bulu pak bulu tau mato pak bulu arak ya ko arak pak bulu maka dai tawe arak badui asana na yero arak badui boleh bulu elang sulok nabi tamakutana tau mato maka dah iya garoko pura kak mak jenne ya Rasulullah takut lau karawai lama rupa paham ha oh iya anak mundrin ka apa dinapahan ni takut lau karawai lama rupa na denau pakai ngi palapi umelo mas sempajang mak jenne gak pemeng makin nabita aja nah nabita aja nah iya tu muka rawai na pada mia tu udah kilimmu kau ni ro rewa ni ro 20 asera asona angka to makada 22 asona uranan na ya to matoy makutan we angka manatal luka lolo tau malolo ro lo oko nabita si tinro tudang nabita ko lari-larian na masigi natako angka tapalaw makutan ya Rasulullah pada pakutanana ya ko pura ka mak jenne ako ukarawe kamaluak ko tanpa palapis umelo mas sampajang mak jenne gak pemang tanpa makadamanya nabita ak jenne mana kohan itu kare pada pakutanana tapi lihat jawabannya yon na arak baduye we lay podangi maka dia na marigagah
Berarti aja mo jenne asam pajak mano. Iya kalau lo tal wewe makanya bita jenne mana kok. Iya na berbeda pendapat ero. Maka dai ang kana tau panrita makada. Iya roh desa yo nak pamulangi na sabay tau matoa makutana yolo na panakmu dai monri berarti terhapus niya hadesa yoloy maka dai ko kuya agamay nasi mansuk lay susuy ya kunda-gunda maka dai di amandamen betungan natanya na ya ro berlaku ang kunda-gunda baru jadi ingka hadesa baru dia na berlaku ya ro jadi na berlaku maka dai nak mukaraway la marupa dai mo pakyagi palapi ko puro makjen ay bakal hajenemu iya na ro napake kana pake ya ro maka de Imam Malik jolo na deje nakada na bitta batal de na nipake ya yolo na nabita matoro pawi ya yolo ya matop pawi mondri na de nakada na bitta de na nipake ro hadesa yolo berarti hadesa berlaku dua-dua ite gare keadaan na paresay na sa ya pamulangi makutana tau matoh iya kedua tau malolo berarti ako tau matoh karawe kamaluan na de na marigaga apa awat dijaji tumata minakakang makiro iya ni ko tau malolo berarti ang kasyahwat na batal ijenne na berarti ya karawe kamaluang tanya iya roy karawana na batal iya ni kong kana pasu na batal tapahannya dua ni pendapat kaya kana rumah metola mapangewan itu kumakana salay itu kada kemudian ang katau panrita makare mantas sapi ide desi pale natasusuay yang kamu pakakurangan na nasaba iya tu tau mata yang kalasan na mataru-taru na pataka lupa itu makra kami hana bita batal nasa gede na marigaga de to pagana si badega sa bila jadi dinami de to paniri sa makra tanya to iya to pak balen atau pule mi bulue iya talu kalolo de na mungkin mabale talu na iya la dipake ya na riasa tarji melihat hadis mana yang paling kuat kita pahannya ide tu mak pangewa metu tu teh pak ko memang pangewa tapi aku tahu mapaharo de nasa ide jadi di mani tatangan itu pada ya tu sige se olina roane makunraye baine si bawa lakai ya ku imanta sapi ina matali jenne namo baine aja takada baine kumo aide ya imanta sapi ya tu baine tanya muhrim tania aulen ni tapi ya punai tanya muhrim tatu ko baine tanase imanta sapi apa ya sange mahram dua sarakna haram dinikahi si bawa haram digauli nanya bainewe lain nikahi si balai gauli berarti muhrim makanya tu bainewe manuri mantasa jap tu hak utam dia sana agak hak pakai itu hak pakai ya sana tanya hak milik hak pakai ini tapahnya iya na tu nak pakai wagi tau pandrita ya kopi kita nak malam masakah tapi tari jolo cede lau walengi kesimpulan apa ngewangan na ya si ba Aisyah maka dai Aisyah ina dena rusak jenne nalakaye o sige say si bawa bainena apa angka nang kanabita pole mak jenne na melolo masampajang na lepa bawi bainena dena na jenne nalo masampajang Aisyah maka dai mantasapi agana na bau iya ko sarak na bau berarti kepala pi na kade na gesay ini kare ina maraja wani mata sabi nasa de angka si hadesa na po ba Aisyah maka di Aisyah angka nangka matinro ka si bawa nabita tangaban ni tako pesa dinga aka kamara na nabita macika tangaban ni pesa dinga lau ka pesa inabita pa di galampu ka pesa inabita lau sapa pa di ko sidapeku macane ka masapuru lau dati lau sapuru aja na nabita lau pananungi pala 5 suju inabita bikini batal ijenne nalakaye nareko siges say makun raya bainena maka pajameman ni masampajan nabita apa ukaramay maka day mantasati masampajan ya nabita na suju mi dena yamana na to suju e masampajan itu kana mapangewangi itu ina maraja hewana dena iya na jadi aku ya na pahat pak de itu na pasala apa ni sekada angka mema dalele na pake okay. Jadi iya miro Pak disa nga makwero perlu ipaha pak magi na din atau mapangiwa atau pandita riolo din na si sala ana ya to man ya tumakupa ustaz si cede neraka magi itu nangka nasaba makura mo binabaca iya haja biasa makwaro cede biasa lautang ngaro patuku makulia na yoli kalau macara mo kogowa de upasalamana
no mana boleh macara mana kada tahu apa nang kau stasi di milalan nola. Jadi mako memang jadi iri naro pacara oh jadi ya tu pa agama ya pada milau na warunge. Pada lau na warunge. Iya ro warunge angka nasubale, angka watemanu, angka kayu, angka tempe. Iri mani bawa ke kami tala. Ya ko watebale tala ya naro tandre tapi aja tapasale kau mandre tempe. Ito, jadi ako pandapa ni manta sapi nalate aja tapasali ko pandapa na buhani pa na pakai tahu ina tu ampai idi ko NU maka tu garupa na ko masampajang ko Allahu akbar pa may gato ito angka jadi angka to tu nabila ni ito dia pernah makanja tato na Allahu akbar angka to ko mami maka dia nakai padahal ya ko to melomita ko dalelewe maka dai Abu Hurairah iya Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar asanna. Ia mimpi yasak Abu Hurairah. Ambo na cuki. Nasabak mapangajengi na bita nang kana cuki masuk 25 bajujuna. Eka tuli jubana ra maloe. Engka na cuki mabanyo ko matinro. Mapangajengi na bita mali na tapalupa. Iro na cuki masuk tapanay tay tasel. Tapanay jepu na pengi pe matama na palakatan ni maka. Maka dia Nabi Abu Hurairah pada alasan itu Abdurrahman bin Sahar. Tapi Nabi maka dia Abu Hurairah menurut riwayat sejarah pernah baca Abu Hurairah na tahu papir coki angka maka da pada tu 70 cokina. Angka tahu maka da 270 dia ni segera kena cocok yang jelasnya di 200 cokina. Dia tahu pakai apa tahu bila Pak 200 cokina. Dia tahu pakai di oh iya. Iya naro Abu Hurairah itanya ko Nabi tak kada mu pandre moga nasa upandre sah. Maka dia Nabi tanya ini Pak Guru. Iya ko tako mo buka ipintumu ko elei ura ko masampaja subu. Ko elei ro mo buka ipintun na tanga muro. Na tako ang kacoki macuri ko kule monri. Na pas na dapi Pak buatang ngana palan na pintu ang katu pintu palan na makoe. Istilahnya dia rokatan yang ngena. Na pas lepa ngoko tu tangana de na taru masuk. Tapi na lepa jiriolana na susunyo kurupana. Itu kiro. Ko ilei maka dia Nabi ta illau doako illau ko dalle nasaba ang kami tu malaika pak bagi dalle na kuatu sipak na cuki yero jadi idi naro na podato Nabi ta tanya Abu Hurairah bawa ye di angkai cuki ko bolata ya ko tabuka pintu tanang katako macio na lepa pasok ko tangana lalam melo ero masu napa lepa na lepa jiriolo na napa na sapurura ngo kurupana maka dia tomatot tadiolo dia ko julumati coki nah itu na masuk ilauki dalle nah ilauki dalle diterima doang ko tu sama kiruntu ga tapi biasa lai sempak midi ada pahala gina kali patu dah ko itu iya iya naro na Pak Guru naro tau pandrita riolo maka da iya tuh apa ya tu pintu Pak bahaya tuh natiat tu Nabi tayon risandre do pintu si bawa palanna ya sange palang ya tu akatan yangan na tu tahu-tahu rendringe tahu-tahu na dia dapat diyon risandre ya tu emang ke dalil runtu kalau kita ni Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim maka dia nang kata sandre oko do pintu patapulos sona tu na cilakai alena maret gidale na pole patapulos sona yana tu nak kada tau matoi riolo pe mali ya ko makadai pe mali makada maja ang kajana ede nawat ditu to sandre ko do pintu ede to tu nawat ditu makali cubu-cubu ko monrina do pintu apa angka to lasa ko tu ya serihil ahmar ya tu ngi cela yana tu madari nakan nates taro ya tu jadi ini makun reye ko monri macurita aja hata sandre ko pintu ya Pak madari tu ase megai katu kokiro kita ni Imam Sarnuji kokiro kita na Imam Ul Ghazali kita na Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Ta'limu Ta'lim Arwani ya ku Imam Sarnuji wita lebih 20 cilakai wita gero nomor sidi sandre okodo pintu ibuka jendela ko pure asara dan mengeribi dia aja biar kaki jendela tak buka letu mengeribi ya na pura asara tatutu nih kemudian yang ketiga ya luluka wajuji pakewe matangangi pakai wajujunya luluka ya si luluka kacamata ya luluka HP ya luluka pusa na kumri dalle itu patapulos sona tu kemudian wajuju purai pakai melo isasa ya la palulu ala satta maka demi isasa ko bajai termasuk ya tu angkat pakai jakka polo di matana ni pakai mau pamajakka
Iya, ang ada dito ko boleh kajak ka polo ni sina. Itu kunri dale itu. Hati saya Imam Sarnuji rampe hilalan kita na dalam kitab Ta'lim Muta'allim tau pandita lopo haya. Na pango iya na tunasa tau matay riyo lope mali maka aja mo jamin do na celakai ko to. Aja mo sariwan nyo ko bolamu. Iya ko cita makpa masering aja mo sari pole lalan. Pole saliwang ilaw lalan apa mo pulong. Karo jadi care-carewe aja na dapi mangaribi dia mo pulungi apa nonro itu jing. Aja mo pak bani saliwa bola. Iya nak bani saliwa bola selesai pe manapa mo pake pak nonro itu jing. Pokoknya itu nama dari yang kata mapat dia rona langsung mate jipaknya itu. Oke itu jadi nanti manang makarani to mata rio pe mali. Yo po nak mondre na sagkamana siasa degada lelena pak dia nak kena baca. Kan he. Jadi law-lawongan mo ba ye namo tu sere naso. Boleh tak sibawa gurutta kiemunin angka tahu pandrita ro Nahdlatul Ulama pengurus besar Nahdlatul Ulama oleh Jakarta lau dampingi masyarakat Buroko Jupanda sambil juga berdiskusi dengan beliau bertanya beberapa hal kedua telu aku tenang ukur gurutta oko maniru lolongang lau pasikan nakan na idapina tongang ihanasan to pandrita maka daya tuidi ok Indonesia iya tu pasal langi apona nabita jadi arak boleh Yaman tamok Indonesia Nusantara pada tahun 1600 sampai 1800 itu 3 gelombang gelombang pertama kuwita ko sejarah itu Al-Katiri iya naro boleh Yaman dari Lembasiat apona ro nabita tapi boleh Hadramaut iya tidi si dendren rapang mau ba tuh nasaba onron na walye. Iya ko to sapa ki buru tau pandrita pa ina magampang ilolongan sebojo. Oko lakuan. Saye karama oko kulo. Angka korapang sebo die. Saye mana nge? Arak ni mato pole ya mamana ro. Jadi tama ko gajiya tu di pasal lang itaw matota. Tanya ustaz kulu. Tanya betul kan tanya ustaz YouTube. Tau apo na may mato na bita. Apuna nabitang katama lo kuno Nusantara onrotona sininna asang-asang agagaya pa napasal lamanang ini milila tawgi makakdo jadi dia na siruntu basara ito ita ni gare iya naro ulauan kaka tungatona sanghe bepata na gare agi di bepata tawgi manasa buronggo ito makare barongko dari kata barakah basara naro barakah apang dari kata afwan basara naro pasok enggak tuh pasok itu sama sangi pasok toh itu dari kata pasol lili rabbika wanhar makanya macaca tu menrek pada kubana pada uluna masih pasol lili rabbika angka bepate jaga katiri salah tania katiri salah maka dai al katiri salah yero al katiri tania bicarogi apa ya kota sampai kok kamu setude itu gaga bicara gini itu Al-Katiri magi nang Katiri ya Sakatiri itu nama suku dari Yaman namanya Al-Katiri iya naro nakada as-sholah makare Katiri salah Katiri mandi Al-Katiri mindin jadi iya naro kau cocok tongat toro gaga tuh itu opi di Andre Bama nih itu jadi ternyata werra iya ko namporan nih makare berra iya ko menasu makare werra magi na beda na yamato iya ko nampora ni makare werra dari kata birrul walidain mapedecing iya ko menasu makare wara jadi si salah napa ni tidi bepata ogi apa niya tu loka kaluku gola cella ya gitu kasapa di gare konde ya ka kaluku laku gola cella leti kigarela ko katiri mandiewe tanaya tomie katiri sala ya mato buronggo golla mato si bawa loka tolian itu jeje negare jadi ya mato tu be pamacan ne ya naro nalengi asang tapi asan na mancaji pak dong namut dia nanti nak nabita nama itu adalah doa jadi dia nama lasa dia nak nela sama kalele apa Andre nama kanja yo pui di makokahai kamana ni rupa nalasa namo be pata dia to ne di sana naga ko mai betul kan pe di makun raye ya kong kata sarai aja na nate kota to lipalen na aki buat hawai pelah ya pak iya tu te kota aja maja nang kate yaki buat lu tahun di mau bayinu dah tahu nama igare
Nagang ka 5 taon tu teko ta awat di mo pa ino ang kanya PT ya ki 5 taon awat di ino agame ma campuran ro na tengie tapi 5 taon awat di mo pa ino na ye ko to makibua tengi di pa ko ele ina minin korere ni mawari ni ite kare e magi PT kota ina ino te galas se makoto dawak kada aja tinu te galas tapi ais yanang kaga mon romait tang campuran na makalilet tu wakiro iji upasange aja na tu yaro aja na apa ami katon ye makun re te lo se pe makutui tuli mana man ripa na itu dena na ni makibwa wai pelah tuli melo man inasang anu wai iya na mai gahe jadi ini makun re yang kato tu baraka na kota kibora nilakai ta wai pelah ya mi koto di te kota man pas saja ai tapra bani basere kode anu memang kali ka baca itu jadi tapi de tona ko makun re ko miro kampun na te mako mi ka makuti ko malila manamo iya itu kaja rona taman waktu maji nang karojatan apis tanganan nang oh iya kemudian jadi ia naron apa ya ko pikir jadi ya tu ko pikir bahas eta teh mapanya batawe angka nabita na solli o kisilam puro cilina angka non ribandreng angka tonang kana mariolo iya mi makabawang mak Allah ide penang kau runtuh angka to abi tatau nak makita ngala da manaham makai tu bami Allah gitu yan nama makun raye angka sahat desa ulolongang maka na parapa isikuna apa silam ku isalengkana si baca pak jarina layolo itu ko makun raye solli makomi dina tarah kamen re arwane bem itu wat dinola bembe anak bembe palawangan na kalepa berarti taraka itu de rone akakai cede ya makun raye di parapa makiro padam itu komanda ka ya ronewe makui ye ku makun raye tu rapa cede suju makun raye kana lalu nabita na ite makun raye suju makai nabita ye ku makun raye ko suju ko para rapa isikumu jadi na tu ampai makun raye ko suju no tu limanna ye mi koronewe na te nabita magina tu nasa nabita malaku pada suye itu ye ni itu dina wading rokok itu makare ya desa ya kui palin na kangi kaca nabita kulakka na ko rokok i kacapan no wae dena tak bollo berarti makan jak lampu nalakan apa makare hanabita angkat upanga kami nama makalasi tau minaw di lalas sampajang makare sahabat angka kape tau minaw ko sampajang maka nabita nang katau rokok dena lampu lakan dia na tupanga kami nama makalasi katongat tu tau pa rokok makalokong dia nawat dingin tu tapi kecuali tau mapat dini malakka na aja na tani itu Pak Matan Ramatoji itu numpat dilaka itu dia liri bina sapa si bar tembok ko masigi dia sandre moki dia nama digaga itu dia nama digaga angka mo tu Pak burapat dilaka angkau lolongan ngoko kita hikmah termasuk ya desa biasa na rampe guru tamali belawah itu simpai bisa na sabaan ka jamaah na podang ako bone oleh macara ko bone nang ka jamaah na guru tatong matawa kasi nasan iya tiya upake ustaz tapi dewa pak gurungi kapik ku yasa nasa sisile itu teh tanai ka kada kata paki-paki di uwa na di mana na mapadipat dilak ka di mana na kan di utu padagi nasa kada de wisas tanah sa kada ni me pak guru ya tiasa tahu seke pada me palete pa di sangana nah saya kene deta cara mangustas dia tu bisa kita kue ya sisa na tu pake dia sana cara mak guru tamali nanya maninasa ngoko kampung dapi siletik ku yero matemana ni na cara mangi guru tamali delawa almarhum magafurlah maka de guru ta ya nang katau mas sampaja sunna subuh berarti pura bas subuh tahu mas sampaja sunna subuh nang ya ko rakaat pertama na baca alam nasrah na rakaat kedua na baca alam tarakaipa dia kan na ipat diutus itu bas bapak dilak itu nala pangupu na napakeder to moto ya tu pak ustaz de to na kan na bela apa na porang aro biasa kada arwani pulo na pitu to mumuruku iya dia nang kana sanakan apa dilak apa diutu kita coba-coba nih pak dia to patuna terlambat jadi ya ko mas sampai sunah subuh rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah al-insyirah rakaat kedua alam tarakaib ya roh jadi pak berapa dilak itu papalampe sungat tuh ya roh papalampe sungat yang kata itu ko Imam Ghazali supaya dena istilahnya dena musuh kita tidak merusak deka kata me pasolangi
alam nasara rakaat pertama liila fi Quraisyin rakaat kedua. Iya. Dia roh. Jadi di mana kami tak pakai. Meki mali Pak burapan diutu meki mali pakai selamat jadi toh. Jadi mana? Jadi sampai jas sunat subuh tanya sampai jas subuh. Makanya kita lina lah ketika masalah kok sampai jas subuh. Tanya tu sampai jas sunat subuh mi. Jadi dia roh Pak burapan dilaka. Itu obatnya. Kemudian itu sampai Pak ayah kotor rokok bela malam pulang bela kata. Tapi angka kita tahu mako kama sampaja mamulai makaliliang. Dena rokok makalicuai. Iya. Dena rokok apa yasannya rokok tu silampu ilaka si babon cinge. Napa iya ro lima ibu kai cende ida ronewe ya makun raya lari tamai. Di mana? Si kuna lari tama. Iya ronewe lari masu cende. Tapi aja mau nak masu cende. Utue yang rima kata ni. Tapi angka kita tahu rokok we napa no ili mana loko cika Cina. Napa maliwang ulun na layawa ang kamoha desa uruntuk bahasi mariaway ulue na utue untuk sampajan nami makun raya. Iya rone we denako. Iya rone tapahang sampajan makun raya kamata jamah. Tapi rone iya ro. Jadi mesti to irisa makadani ga makutani ako makun raya berarti sampajan makun raya. Apa iya tu sampajan makun raya tanya hadis pilih. Tanya makadana nabita jamai nasara arone nabita napak gurum itu. Pahang ya? Ya mana-mana nabita ya curi. Maka dari mana taraka si kuna ko kata berei. Ya ko rokok inapri ko masampajang nabita. Kedo janggo na ro. Timunna ko sampajang loras sara. Nang kalinga sawa ko monri na makada. Iya surah na maca nabita. Berarti masaw-saw. Iya na tunak na to pandita. Iya na sampajang. Tata yang kalapak dilan. Namo maniha masaw-saw. Iya mi ko makmungi aja terganggu imangnya. Pangkap yang kata tu makmum Allahu Akbar. Wah, ya asik dia sadar na imang ede nak wah. Ede na wadi. Pahangnya, yang nama idi imangnya emas sosau. Apa dia nama ko bawang yang kata bere napa mama ko bawa ede nak wah. Apa ia sampajangnya na lapakan ilillah. Bacaan na lapakan. Rokoki angka miasang rukun kauli. Ia ko makre rukun kauli berarti Fatihah. Tahayya acap kurang sahada sibah salawat bersalam takbiratul ihram itu rukun qauli itu mesti nalapakan lillah itu sampai imamnya kumatai at-tahiyyatul mubarakatuh assalamu alaina asyhadu alla ilaha maksud tu napa saya Allahumma sholli ala aja nakaran aja rukun qauli ya eta pa usahakan napa ni ko doa bersama kita lada-lada kami enggak tahu itu imam doa bersama nasa ngalina milih mina patujui kata melo mangani na din yang kalinga iya ko doa bersama taladai Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat maka dani mamungi amin takarima po pero makanya ro Allahumma ghafir po tak dampeng isinin na sallang arone sallam makun raye tau matappa arone tau matappa makun raye mapamulay yetu gang kaya matewe wal ahya'i minkum wal amwat ya ro Allahumma anta salam po ngidi minon ruya pulang ngasanya salamakal ina ro tilaw Allahul ladzi la yadurru gaga puang musibah wa dipole turun lagi ko tanya izin ta ya ro ina ro rabbana atina aja mo na malampe ingka to imang kaya tu masa Pini ka toma mo jago natajak pa man nila sa amin ang kalalo na pasitoro amin ay no kasi na ima gimpe mak mo kiro de gaga jadi masalah de maroca memang maroca ko makiro yo mo ko manasay ina to ampay mega to je to bakita nga nasangana je to milaw do na dito niyang kalinga gaje imang iminondo je eto yaro makade emak de taro ni reh Pak makar be mati je tu gurupta aserami matoje tu anak ni balisi anak macona na kiri la Pak bere jamaah ya nang ka tahu Pak tama pitai na lupa tama purana mak bere selang imang lupa nama so anak macona balisi itu mangolo saliwa memang itu sadalakna ya na tu anak macona balisi apa aseratu anak dua anak angka na talua pona angka tu na tilo ko to sel lebih nengang to lima pangewat tu na tu apa na surat nabi ta dasin si badasi masan na tu ko tau purebutin ya tu pangewang itu ya tu apa na surat nabi ta bersalah ko metama kamarae angka tu nanti loko to mak beli boleh na tu si salah ya tu persi salah itu na saha ka je manuk na yano macare parepa mendre ko ade nge jambana pamade
Ina tu nak ada guru takali si dendre, mako memnya tu komanu, dia tu nak bisa kaji dendre. Itu guru takali si dendre, napa makana? Ya komendre bali bolana, bali manuk na bali bola mo kwa demu na de nak bisa kaji. Na takut jamban napa mak de aja mo bisa itai manu demu ban na mo bisa. Itu guru takali si dendre. Aja na tai manu mo bisa ya Pak manoko ko tai manu ya Pak makana manu na bali bola jambang. Yo pokok dia mau bisa kaki ko punna. Itu guru taruh jadi itu kagak banyak malapa jadi apa deh sakira ya no pangolong ni mamagi-magi na pabarakai po Allah taala upasang ni Bapak Ibu sekalian iya ro amalang-amalang kunno subwe mana satu hadis nama kadalalo ti manta sapi yan ang kataw kunno nalupay di kunno subwe suru suju sakwi kun nalupay kunno subwe manta sapi jadi itu kunno apa kunnut nazilah kunut laknat, kunut sunat witir, kunut 10 Ramadan itu, kunut sunat subuh. Iya ko nazila, iya ko pole bala pada besang ka COVID-19, la corona. Iya naro, pakunu itawe supaya wa dingin apa salama. Ilaga, manre balawe ko tu kampung mas sama lele balawe manre makasolang ko pase kunuki itu sa kunu nazila. Manolak bala. Ero, atau angka tau melo mak doca aku kampung itu kunu nazila, atau kamelo tau sarangi kampung itu kunu nazila. Sawe la salah sasilelewe, kolera agai komai na salah silele, kunu nazila itu kunu tolak bala. Iya ko subuh kunu subuh, kata tu kunu laknat. Iya pernah jam nabi ta, iya niatnya nih. Patapulo pakai pelakoran na kiring, na ihadan, na ibunuh manang pakai pelakoran di sumur barut itu. Yana rona kuno nabi taling ya cilaka ya tawe wala ya ke pemalakna. Kemudian Allah mengatakan ia pemurusi Muhammad makonir. Aja ni nabi ta, tapi nabi ta kuno biasa siulang selama 5 waktu. Dena subuh bawang loro asra mangaribi isa subuh nak kuno matar rumagai. Na sabak majai nyawana nabi ta tau nasuro lo maka pelakoran, nasuro lo mapa guru, lai hada ngok Yahudi na playun. Yana rona kuno laknat nabi ta. Sekrekom impong Allah taala nalingi pamala ya rota unengi pakai pelakoran dan Allah mengatakan urusanku ni Muhammad paja ni nabi ta nasaba itarima ni dorna makiro ina ro kunut laknat napa pisau ni naturung aya tapi ya subuh dia nak kenapa pisau nabi ta menurut si riwayat yana tu ampai tu likunu subuh ini ina ro mega apa tu makana bid'ah pak dena lolongan hadis sana itu kere jadi perlu sampaikan saya kira yana ro pangolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi nampak barakai po Allah taala akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.